Huwa sipendi kuchelewa. Hapa nadonje Muma. Nataka niingie kwenye maandiko. Andike Muma. Imeandikwa katika Biblia. Malaki. Ya Malaki. Ariyo kwa matinda beach. 2 aya ndogo 5. Ndiko wacho ni Muma mana Atimo Kodgi en ngima kod kwe. Andiko lasema agano nililofanya nao ni uzima na amani. Achung mondo mi apuonj kanyo dakika matin taweyo. Nimesimama ili nifundishe mahali pale kwa dakika chache, hatimaye nitawacha. Wach machung mondo mi apuonji. Neno ambalo nimesimama ili niweze kulifundisha En wach ma Ruoth nochiwo mondo piny obed kod ngima. Ni neno ambalo Bwana aliutoa ili nchi iwe na uzima. Tenani kapinyo ngeke ngima tok mor Nyasaye. Inamaanisha kama hakuna uzima nchini haipendezi Mungu. Namba 1 adwaro mondo asom ndiko mar Yohana. Na kwanza nataka nisome maandiko katika kitabu cha Yohana. Auchiel kwan matendo 50 kod achiel. 6 aya ndogo 51. Loko manyien wacho ya tafsiri jipya lasema kwamba wacho ni an e kuon mangima mane olor oa e polo. Andiko lasema mimi ndio mkate wa uzima ulioshuka toka mbinguni. Ng'ato mochamo kuon ni nobed mangima. Anilie mimi atakuwa na uzima nyaka chieng' milele. To bende Tena kuon ma an abiro chiwo, mkate ambao mimi nitautoa mondo piny oyud ngima en ringra, ili nchi iwe na uzima ni mwili wangu. E thuolo maber ma Ruoth noloso, katika fursa iliyo sawa bana ambayo Bwana aliandaa, awinjo ka wasechamo kuom wach Nyasaye. Nimesikia kama tumekwisha kula kutoka kwa neno lake Mungu. Abiro dwaro mondo jasomo machielo mak ndiko. Nitahitaji msomaji mwingine anisomee maandiko. Awacho ni an kod dakika matin to wadhi ong'ala machielo. Nasema niko na dakika chache, hatimaye tutaenda kwa hatua nyingine. Ruoth wacho ni en kuon manolo. Bwana anasema yeye ndio mkate ulioshuka toka mbinguni. Wacho ni ng'ama chamo kuno ema ni kod ngima. Anasema alaye ule mkate ndio atakuwa na uzima. E chokruok mawabede maneno korumo dakika ni. Mkutano ambao tumekuwa na ambao nimeona umekwisha dakika hii. Nitie jomo chamo kuom kuon moa e polo. Kulikuwa na watu ambao wamekula kutoka kwa mkate uliotoka mbinguni. Tena sababu hiyo kamano tawacho ni nitiere kuon spiritually. Inamaanisha napoongea vile na maanisha kuna mkate wa kiroho. Ni chamono mano ringre Ruoth. Unaokula ule ni mwili wake Bwana. Mano chiwo mondo piny ocham. Aliyoutoa ili nchi iweze kula mwili ule. Adier jomo chamo wachono bedo gi ngima. Kwa kweli walaye lile neno wanakuwa na uzima. Mai momiyo kao in ng'ama jawuondre. Ndiposa kama wewe si mtu ambaye anajidanganya. In ng'ama chiwo chunyi adier ne Nyasaye. Ya kama umetoa moyo wako kweli kwake Mungu. Wach ni chamo kani. Neno ambalo lilikuwa likiliwa hapa. Ya kiseyudo resruok adier. Umetoka hapa kama umepata ukombozi kwa kweli. Step mar ariyo mitielo go wiye. Hatua ya pili ya kuzinkiza kichwa chake. Ruoth nowacho ni kwerewa nochamo olemo. Bwana alisema baba yetu walikula tunda. Negichamo mana e thim. Walikula mana jangwani. Kata negichamo mana no kamano. Licha kwamba walikula mana hivyo, ne ok gin kod ngima. Hawakuwa na uzima. Emomiyo chako chiwo ringre. Ndiposa akautoa mwili wake tena. Wachno nokelo ng'ur kuom Jo-Yahudi. Neno hilo lilileta manunguniko kwa Wayahudi. Odiochieng' ma kawuono, siku ya leo, walerni niya, wacha nikueleze. Ka wan ka tukiwa hapa, wadwa chamo kuom ringre Ruoth. Tunataka kula kutoka mwili wake Bwana. Mano katisedhi machalo nade. Yo hata ukienda kwa kiwango gani? To joma yie machamo ringre Ruoth, waamini na kula mwili wake Bwana. Mowacho ni jogo nigi ngima. Andiko nasema wale watu wako na uzima. Ngima ne mamiyo joyalo wuoyo matek. Uzima ule ndio unafanya wahubiri waongee sana. Ni mondo ibedi kama nigi ngima. Ni kwamba uwe mtu ambaye ako na uzima. Emomiyo wacho ni gino mana yudo. Ndipo nasema kile nilichokipata. Mano Roho Maler wuoyo kuom Paulo. Roho Mtakatifu anaongea kipitia kwake Paulo. Paulo wacho ni mano mana yudo kuom Ruoth. Paulo anasema lile nililopokea kutoka kwa Bwana. Mano
Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Emomiela dakika. Ndiposa dakika hii Ndiko no. andiko lile Fwenyo na maber nikawanika. na nifunulia jambo fulani kama tukiwa hapa. Ruoth no wacho nikamora mora mwachokore. Bwana alisema popote tukusanyikapo tuwacham ringrene. tule mwili wake. To wacho ni joma chame. Nasema walaye mwili nigi ngima. wako na uzima. Joma chame. Wasioula mwili onge ngima. hawana uzima. Kichamo ringre Ruoth. Wanakula mwili wa Bwana. Nitie ngima. Kuna uzima masani. wa sasa. Kendo nitie ngima. Tena kuna uzima ya dunia inayokuja. Ndio maana Biblia ambayo nilitangulia kusoma wacho ni ma ekuon machiu ne pe. Nasema huu ni mkate ambao nimeutolea ulimwengu. Ambao ni mwili wangu. Sasa mwili wa Bwana ule. Kubali tu ule. Kuna wale ambao wamekataa kula. Wako na kasoro. Kama mtu hali ako na kasoro. Uzima wa milele ambao tunaenda uzima ule wanaoenda katika uzima ule ni wale ambao wanakula mwili wake wakati aliutoa mwili wake. Alisema uliwe ule mwili ndio wako na uzima wa milele. Sasa usipokula jambo hilo liniambia kwamba una uzima wa milele. Imesifu Bwana. Hallelujah. 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 Asomo wes Mabitie koko. Nasoma mstari ambao nitatamatisha nayo. Korintho 11. Wakorintho 11. Wacho namo. Korintho wa kwanza 11. Nasema kuanzia 24 mstari mdogo kama mstari huo uko. Wacho ni yake yudo. Semaje ukipata? Na yudo kumruoth mano manamiou ni Ruoth Yesu gutino no mano bure mano dhoge no kao makati no goero kamano no ng'inge mo wacho niya ma eringra ma obedo nikech un timuru ma uparago. Kamano bende no kao kikombe bang' chiemo kowacho niya kikombe ni emuma manyien kuom remba timuru ma kinde ka kinde mumadhoe uparago. Koro ene Sasa achilia. Ruoth ochiwo kikombe, Kama Bwana ametoa kikombe, wacho ni mano remb muma manyien. Akasema hiyo ndio agano la damu yake jika. To mano be emomiyo Malaki nowuoyo. Ndiposa Malaki naye aliongea. Wacho ni atimo muma. Akasema nimefanya agano. Muma matimo kodgi. Agano ambalo nimefanya nao En ngima kod kwe. ni uzima na amani. Remo mochiwni. Sasa damu ambayo imetolewa En remo mochiwo ngima. ni damu ambayo imetoa uzima. En remo mar muma manyien. Ni damu ya agano jipya. Tie muma machon. Kuna agano la kale Ne okochopo gimomiyo nokele. haikufikisha sababu ilifanya ikatolewa. Gini weche mong'ingore ma ok adwar mondo aler e dakika. Kuna maneno madogo yale ambayo sitaki kuyaeleza katika dakika hii. Atelo gima sote message no. Ni kama kwamba nimefupisha ujumbe ule Mondo wach mawuoye mondo winjre machuok. ili neno ambalo naongea kwalo liweze likaeleweka kwa ufupi. Odwaro thuolo malach. Nataka fursa iliyo kubwa Makiwuoye ambayo tunapoongea kwayo to en message ni ujumbe modego imido ma ok ichame. ambao wewe ambao unabaki bila kula Odego wang'e gimomiyo itamori chamo. inafaa tujue ya kwamba ni kwa nini unakataa kula. Nikech wabiro wuotho kodi Kwa sababu tutatembea nawe to ok iwuoth gi ngima. na hutembei na uzima. Wach mwawuoye Na neno ambalo unaongea kwalo bawinjo ka wuono dok wuoye gi chunye te. nisikia kama mwana udongo anaongea kwa moyo wake wote. En ni mondo ibed gi Ni ngima kwamba uwe na uzima. macha spiritual. Na ule ulikuwa ni ile ilikuwa ni kiroho. Jal mochiwne pinyni Sasa yule baba tolewa kwa ulimwengu huu ma physical ambaye ni damu kama hii en ma wadwa timo sani ambaye tunataka kufanya sahihi mondo kama remni ili mahali pana upungufu Roho Maler koro pepetesa Roho Mtakatifu sasa thibitishe osegolie tond richo. ya kwamba ushatolewa katika kamba ya dhambi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya.
cha mwisho Mathayo 26 Matindo 26 mistari midogo 26 pia. Adwaro mondo okelna gini ka. Nataka niletewe ile meza hapa. Step mwagike. Kwa sababu hatua ambayo tumefikia aluru. Nafunga. Usizumbuke kwa sababu ya mvua. Mvua ni neno lake Mungu. Tukane gichiemo. Yesu nokawo makati. Erokamano nikech wach mawinjo misomo. Ni asante kwa neno ambalo nasikia likisomwa. Mowacho ni sama ne gichiemo. Alikuwa anasema kwamba wakati ambao walikuwa wakila. Wasebedo gi ikruok ni kono wachiemo. Tumekwisha kujiandaa kwamba sasa twala. Dakika mwachiemo. Lakini dakika ambayo tunakula, Roho Mtakatifu wacho ni Roho Mtakatifu anasema kane gichiemo walipokuwa wakila, Yesu nokawo makati. Yesu okawo makati. Yesu akauchukua mkate. Nogwedho. Kaeto gwedho. Hatimaye akabariki. Kong'inge. Akaumega. Omiyo jopuonjrene. Kaeto miyo jopuonjrene. Akawapa wanafunzi wake. Wach manowacho iye wacho niya. Alafu akasema nokawo makati, nogwedho, ong'ingo, omiyo jopuonjrene. Owacho niya, kawuru, chamuru, ma e ringrena. Walamo Nyasaye. twaomba Mungu, Wuoro makare ma jachich polo gi piny. Baba wa haki, muumbaji wa mbingu na nchi. En erokamano idiro dichiel. Ni asante katika ya mchana. Madhuru duto, nikech ma e rema mar Muma mochwe gi ji mang'eny mondo wenegi richogi. Walamo Nyasaye. Twaomba Mungu, Kaka intie jinsi uishie, nikawo kikombe mar remo. unachukua kikombe cha damu, Kaeto imiyo jogi maler. hatimaye ukawapa watu wako takatifu. Iwacho ni mondo gimadhe. Ukasema wanywe, Iwacho ni ka gimadhe. ukasema wanapokunywa To remono damu ile obedo mar mondo wenegi richo. imekuwa ili waweze kusamehewa dhambi zao. Thuolo ni ruoth. Katika fursa hii Bwana, Kata ka nitie richo. hata kama kuna dhambi Modak e ngima. ambayo inaishi katika maisha, Wacho ni puodhe. wanasema wanatakazwa Mondo wach neno. kwa neno Hapo mar wachni. la neno la Miyo bedo makare. inakuwa haki. Erokamano kuom ring Ni duto. asante kwa mwili wako Momadho. ambao wamekunywa. Nyasaye wenegi richo. Tangu Mungu aweze kuwa wasamehe, Miyo makare nyime. wawe watu wake mbele zake Aket singruok mari kwa maler. sababu ya hali yako takatifu, Nyinguni Yesu. katika jina la Bwana wako Yesu Kristo. Amen. 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 Enemy onego thuolo nitie ni wabiro chako gi mesa mamalo. Kuna fursa ya kwamba tutaanza na meza ya juu, Kaeto wabiro donjo kuom jochung' mag minewa. hatimaye tutaingia katika kikundi cha kina mama viongozi. Ka watieko, Tukimaliza wadonjo kuom pastors. tutaingia kwa wachungaji, Wabiro be kamano nyaka watieki. tutaenda hivyo hivyo mpaka tumalize, Nikech mano thuolo ma Ruoth omiyowa. sababu hiyo ni fursa ambayo Bwana ametukabidhi. Nyasaye mondo obed wachne. Mungu alibariki neno lake. Thuolo nitie mondo mi wachaki. Fursa iko ili tuweze kuanza. Amen. Wae malo. Tuinuke, Nikech wachak waa malo. tuinuke.
Chunga makamai. Inuke tu ndani ya hema mahali ulipo. Bia kakise yuko bia mama kwa. Njoo tu jinsi baba umeinuka, njoo tu. Wapa kuna sai kuwa wewe. Tuasifu Mungu.